Kirigane kiumirite nturene mwentere chia Kawiru Igembe Central na aria mburi ekwerekana guchiara kiana kia njogu kuringana na ene mburi ejene ati untubobo ne bumakitie bonene na nebakuria thirikari kweja na kugita uchunkuni bwa kaumo kamantuja baruga mona bo ntere uni kujirite makarika mwanya ja Kiriga bakiuga ati kuri na kinyamu eje watanirwe ni ngai. Dennis Mugendi na Nteto Nkuruki. Guku ni nturene ya Kamwingi Kawiru Igembe Central na mwingi ni jukuonekana gukinya na wingi kenda gucionera na gukujira ikarika ririria magegania mburi iji guciara kiria bakuga ni njogu bangi bakauga ni nguo ta uria omwe agucionera na metho jawe ikarika rikwirikana tika withire kuringana na muturire jwa nyomo ona kinya antu Yani sekapagari kumuzaindia uro kirende koringro thimbo ndebua mbori ociara njogu ndebua ya nkuona kaboli ndebua ciare thaa 11 na ikakunene muno lakini thai kakaoyo kawai kuwata watwa endre ndiona kaina mbisa oyele ikakubwa kaboli njie boriti ate au keno thibo kwendro kara ya njogu kasoka kara onguo ndete ko lo mbisa mbi kintu keke ciaria imbori tutomba inyoki elewa ikikari lakini saingine kina mutwe lakini kitena metho na kina tu mibungo twa njau abulika u inereo ni no tebwe kari no tenjo ciira utwe nyamburi uke watinjo nimbie umbokuthena thina ni Kiriga akaribaba bakuga ataramu ni bakinye baba ciurire ni mbio iongwa igwita na mbere na thai tukwenda thirikari itwira wethira kanjui wa tamburi kana na takogara. Ningependa serikali kuja zaidi tueleze jinsi wanyama wanabadilika na kuniondiria nterene iji cia Kawiru na Igembe bakwathira ati makarika ja magegania ni jethero ja kiumira ngerekano kana gakaiji kuroka ikwithiro gatanitwe na temutani agatanite bamwe bakathira ni ngugi ya ngai kuringana na untwire bwao ukankua tu ni nyeni ndiwoni ngai emuci asia yani batana wai batani ntora muno batani muno gutano boya pio gutano ngai. Dennis Mugendi, Weru TV, nturene ya Kamwingi Kawiru wandine ya Thirujine Igembe Central County ya Meru.